Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hakalingku sngiyap ka ba arpulay snam jong ba balaji dekhar. Ubadeu dekhar ka New Trap National Liberation Council ubala syak siat yap hagi kitang sulai jong gipulet ka jela ka belajar nong shiliang nong thamai house nam arajar ka New Trap National Youth Front menta ka singi ka arpulai terek ubanai naila arajar arpulai kalalej banbo yo sentiu ubala ai da ka seng HNLC ha umat jo ba balaji dekhar kabadan hau luam jingtap kabalang ublay kalapati hatem mau ba hagate ka sngi ladon ringkat lang digi bahi ngasam jong ba balaji dekhar habakran hagate ka sngi na kalyang ukpa jong ba balaji dekhar uba ES ejar ulaong ba ka daw tenrai kabala penong ki khun ki kti jong ka jela banyali persya ya ka sarkar kadai namar ba ka sarkar kum ka kami habaki khun ki kti gle runar haka jing shisha kadai banyali ban pen kala yaki namar kata kadai ka rukam amman syusiat penyap yaki Nakalyang uba ablas dekar presiden ke HNYF East Khasi Hills ulang ban ie jaga jaj ban riu kamdai ie tang hakiran san ban yalap election handai ka jing ie jaj ban riu ka dei ban pen i da ka jing len la di man jong oh persa kimi pa di mana ini oh kimi jong makhlat ta balagi ma ada mati oh ini di helang korang sudah lang sudah Hasle ko yung sundot. Jadi kadang yung kita, jika dah boleh sencari kulit asam ni minister ni, kalau sila tu siapa berulang berarti ngan bayi, saya berarti ngan ngambil. Itu loh yang kadang, kadang belum nunggu. Kau nak kalian kecumi, mo, Iwan hangi. Nama tahu pun jangkau. Oh, IT lah kejong kejong nama tahu kejong dulu. Tahu bak kejong dulu. Yung kesan kejong itu. Mungkin iban siu kalian nak ikut jangki. Lalu no kejong im kejong. Nama tahu bak kejong dulu. Pi ke bang kuat bantuan kalong. Man jaga jaj bendriu kam dadai tanghapok platform panyalap election di ban ka jaj bendriu kadahi kabang hapat pen i daga jinglen landi mo ka jinglen landi bat kikam ki di kran khamjam kadang iong mang i ka jaj bendriu di ni kung kasang HNF ni wanbo ye ni sentiu hagani ka sngi kha mo ba ka sngi kha ka sngi yap sngi dap snam jong ba balaji dekhar ngarung adi jaj dekhar ni ti tip ka jingja ka jing i ba la shu khat jubor ba la shu le kai khlau lagi briu jong ka an mo hapo nong shliang bat shu shoot iki la shu penyap iki ti to tau bale ungkit ya snap ti kanungut ki men sim ka dor ngele i shisha radu no tang na mata kadaw ba jong jaj mendrio ti senga channel siru ai kitbok teruyang heavy ikpa ba ikmi balajin inmen ki para ki badan hang ni to blai try kan rat mo batip lut ba ilot iki baro ai ba mo u ka jigsuk ka jong blai kan ikin jai ka do nut ha ka men sim mo kham tam ki me ki pa gibala pun gibala kha ke na pen he ni imdan li ni tang ka wai ni don kata ka jisco khya ni don kata ka jisco ken mau i ya uniu samla balaje mana kutno ela ka jong jeng em dan kat bat angut ki khot ke SU na makala gibala kutno ela ka jong jeng em ti namar mang kwa ban ong ba kaan kalong ka basting kaan kalong ka ba le shiliang kaan ka de ka ba mo ba dan show kata ka jing tip lem para briu ka jing ya snow para briu tang makila ya obat ti ya kaan ya ti la phong uniform la le ka bomon ito nakaliang jungiru ka sanga chulef kani ka khubor ka bangin ai shaka sarkat ngimkwa ban shi bagi met yap ki khon kasi jungi nakapor shakapor kin shuja klep kin shuja siat sulap dalaja ro na yeng sulap bai tai kamet
ti lara kadai kapor pat susin bangan ong baka judgment riu lada ka judgment riu ka bamdon hi ikisipai kadai ka judgment riu ka du jengkarmen ka judgment riu ka badang don hi ikisipai kadang dai ka judgment riu ka badang don ka jengkarmen pingi pek nuksa habro ki pertai habro kiri kidon la ka jong kata ka jing ka emlang ka salang manyada ya la ka jong ka judgment riu ti Blay Shibun, may Blay Shibun, pa jom balajet, Blay Shibun, kinmen ki para ni kitbok terwiang ni fi, ni ai kublay fi, bafi la IT ya la ukun jom fi, kinmen yo para ni men jom fi, namanta kari, namanta ka dauba jom ka jat bendre. Blay try kendan long fi so sien, long rangkat bat fi, dan rangkat bat fi. Tang ini kubot nakaliang ka channel C, ba nakaliang ka channel F, ka ai kene kubot pentengan ya ki bahaya masam yang bambar je boleh sebut ka seng channel sini pun nom mama ya kata dengan amak bandar ki ai ka sat sit dengan ki ong ba biasa kata de ka basile ngau ku dengan ngam julap un king atiar nak kata kadang ong nga klikliar bum de dia kata ye de basile kata de nomor orang ba ki wan kli to ki ngau kli ngau ba utip yang lebih lima mengontrol mendeu kena kamde ke engkau tak ada fake Kadi kau kau report ke pau tahu hak last day tu tulsi tu pilih buat hak last day declare ubah bang I feel to bring the document calling the encounter kamde ke encounter kadi house nami yuki declare ba kamde ka hau arajar te sakawe lu ngasim kumni lagi langut kira bandai ginu lagi sang mo kini ki pulit kita lagi fau lagi spa kima ban kem ka kiti kamut kita ki ka failure ki pulit kimde ki belum fit ban trayan ka kam haja ka bakin yele ban mo ladami lau khon jang au le ban ngai le ban wan ra chi jing ba em le yo khon le jong do le bakla pin sepenya kata ka ya kata de ngasara persen dulu nanta buat yo no sunu pakala do ra kiti pin pin persen lekin lagi sihat kat kung kidak kisin bapawi kini kena jungi bang kutu yang sokar mata kam don jingmut kidak kisin kan perpa buka sokar don kam kanam respon la fi kere yo bahan ya bahan bahai bom yadai ki dong kam don mining ban aju mak kanam le hiru ni aju mama nak liang chung pi ka yang ka sam chung pi dei aba ujot la pen la declare ba kamde ka fake you ba kamde ka encounter ka nak liang ka yang ka sam chung pi la ujor na em chaka bo chung ka ain le se kine gi badon kti ban siet yu kun chung pi la yo ne commission nomor ibu jor mengi ti kila pun sam le commission ho araja ya kata dia ki pen kesan jubor ni kan ki ba ka jingle ka elkoli ka long justify ngal ni ong dia song bitu ke siulu kalau justify kom lah haba yo apa kali ka fake pi kidar langut pi dan di fongut pi ma ban ada siki kata ke ka long ke bom long khoi ke long dia bini ke susah na du porwa machwa dia kata ki kambas ndai ka ke bangastik ni khuni ngan ba ong ayat tres balang dia kata kalau kom banyak teri nama tak kayak ini get beliau kata ngalah dengan kham bang saya keren lagi bubun balang bah boleh bakajak beliau khampam hari jangi boleh baka begini kikun kiti jang kajela jangi ki jelek pesat sarkar ngagasi makadau tenrai kedai yang sarkar kedai ke kemi dan delek runau khun pensipenyap kata kedai kemi baharam ngamat kamde ka kami kala long slim no haji sala da ki khon gele ronar deban yele ban perkelai ki kata de garukom lala de la kai khon pinyo pin panyap ki khon kata kamde ka kami ta khamso por meswa yele hoste nganga long volunteer di pon dei hapur sebijar ni syar ni yung ki kupule tong yo kulimar ne bandok la kho kulimaru kimle ye Raimata kelayo dah kita try. Ke penjak kelab yo khonya. Tekene lu sukani ka baki ong ka
encounter kamdai ke encounter ka umum ka report di komison kamdai ke encounter ka fake ba ujot su la declare ka last day I feel to bring the document regarding the encounter kunta te yang kita dari ngadol lagi jangan nurim ngapa ni apa kami kini le persyak ngamden kebenta bangan persyak lan yang nabar ubaki ubah jale persyak udang kadau kasladi kanung ki sampai kala kata ka di kadau tenung ru pulang ya kadau kideng bosan chal pulang ya kadau jadi kata ka terai basuk kiwen beri kasih jentia di kita wat nak hadu mentari ndon kam syu bersaki ngwe ibar kai kai ke belajar hari ini mensua pon nak akan mau kalau ulek baklau minister non mikmat baklah kan non deh ulek rai di clear siap sikit lagi mentala ada ulek kam sini rupane kata kena kejuk ini mentah niat berperkat kalau em ke report ni ayu kata kan ke report ke bawa ayu te nantang le syong berkasiu kira orang apil poda dengan apil hati pergi senam poda nanta ngi lade ngin dadon latan le inte ngola da karai ke asiu ngin le siap strukut ngin le tangba kalenti kamsya kan urukom tabang le kisat yang ni bah dengin ngi le pasyak sarkar kidong wal kibru benang bastat yang aku yang fi le pasyak sarkar mau fi i ga syak tengah ya petition ni aku lagi ngasat siap kita bengisio sekepawar yo pun jangan beli kem kemudian hadu mentaki klem penstam tekan dong ini bersama bagi pesan tekak kesukut tangi kan masuk kan apil ingin apil makan ke sarkar kulit kilong harga site jong kulit supply ya por bakal sop arpo kadai hasaka jaka yu ramanu suliang kad hakata kapor kad nosna midan arpo kita rong arpo lain sudah